Ritum peneng asengkan den mangke leng sarpu aki mi phangsi mai pan ko si tum sui jangan den ave kado ke komisi ame ka phana tami pachi leng dun leng sarpu na banghi ta ana ki mi sia men ka pan ko alam ke mangke ni leng sarpu ke jo ni kan drop silo peneng pen ke non peneng an ke kachune ni hem akisar jawai itu nanti akisum lagi hanon ini panci mama ke emang tar ke asam itu loko asal buat hasil ini ke asal buat kita nak loko baca ini pensi terbang soal bukan lagi kisun buku sih pasti pun ate nili ajat akisum benda kali betul kisun be tangga nili kangsam dia be tangga nili kejepong kecing ceka we misen pendi gitu orang anta aduh we risu jampen rong siam le karden ani ningarong pun pensi dilihat aham masai keculun mau asi penengkan lagi nana ini kan mai bukan thora ramang kira itu di bang asabu betana saya kan apore itu nangkok gitu kok posi penengkan kira ini akeng dengan akeng saku invite mau posi sini asinon itu gambar ikon ukirano aben lagi sudah kurasi leng sarpu bangke juga strong parlo atau leng dona bangke sarpangri rompi ada yang tadi fancy dingklo sarpen arpante komodi kado beta dinarong kecil leng sarpu juga strong power nabi nabi dos kami dan amaya belum abang sian di lain hari itu diri dong alam leno leng sarpu macam lendung ke alam leno sarpang rirong alam itu rirong nagada ponji mapen kado we asailom kejo lo kami sulo kami kado we kami mesen kado duli barang duman duli beke aku hono tibo ana kira lo evan sabu betana saya kan aku foto aku video ko hosi ini ane ngene saiku mai con pomsi chini asinon itu gambar ikon ukirano abela besunda kurasi leng sarpu bangke juga strong parlo leng dona bangke sarpangri rompi ele ko dengi apa kado me ora abela sarpangri bali alam ni hello kering dulu, kalau me biasa ni kan, kalau kita pernah pergi pan, kalau